Om Swastiastu. Halo Sobat Pembali, Jondok Sarang Titiang, Wastan Titiang Igusti Putuliana Dewi, Titiang Pinaka Penyuluh Bahasa Bali. Inggih Jondok Sarang Titiang, ring channel Titiang Sarang Wasta, Suluh Bali Channel. Inggih ring Suluh Bali Channel puniki, Titiang Jaki Pacang. Yusir indik materi-materi Indik bahasa Bali, pinaka silih-singgil usaha jagi pacang lestarian budaya bahasa lan sastra Bali. Ring rahina mangkin titiang jagi pacang, nicenin indik materi ugra wakil utawi pengen terbaus. Pamirsa pengen terbaus dalam bahasa nasional inggih punika MC. Pengen terbaus utawi ugra wakil inggih punika sang saningin terang bebaosan sane kewadaran indik dudonan acara ring sejeroning acara sane kelaksanayan. Ingin langsung ke panteng nggih ring rene mangkin titiang jagi pacang ngijen imbe utawi contoh ugra wakil ring acara resmi utawi acara formal. Haja miar saya. Acara pemungkah bulan bahasa Bali disering dikit warse kalih tali 23 jagi kekawitin. Idedane sareng sami sane uwanya titiang sedurung ngawit ngiring sareng-sareng ngaturan puji pangestuti majaring ide sang hyang widiwasa dumugi sang kaning waranugraha ide acara sane jagi pacang kemargian rek rahinu mangkin memargi antar mepale side sidaning don melarapat antok ngaturang pengastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Kaping ajeng perbekal desering dikit sane musti kayang titiang. Kaping kalih kalian desa adat sane kusumaya titiang. Manggala dinas lan manggala adat sane wangian titiang. Para atiti nalar sane wangian titiang. Asa punika taler seke trune sane tresna sihin titiang. Swasti prapta aturan titiang. Ring acara pemungkah bulan bahasa Bali ring desa ring dikit Kecamatan Seririt, warse kalih tali 23. Sane nganggen sesanti, campuhan urip sarwa prani. Rasa angayu bagia aturan titian, satukan iraga sareng sami, presida mosadu ajan ringgalah sane becek sekadi mangkin. Megenah ringwan tilam desa ring dikit Kecamatan Seririt, sasih Februari warse kalih tali 23. Idedane sareng sami sane wangian titian mungguing dudonan acara sane kebargian reg rahina mangkin inggih punika. Kapertama pemungkah, kaping kalih sesolahan Puspan Jali, kaping 3 puja pangestuti, kaping 4 atur piuning saking Manggala Karya, kaping 5 sambrama wacana saking Bapak Mekal Desa Rindikit, kaping 6 sesolahan Sekar Jagat saking PKK Desa Rindikit, kaping 7 penutup. Idedane sareng sami sane wangian titian pinaka panyembramu jagi keugahan sesolahan Puspan Jali, majaring pregina lan penabuh inggih durusan. Iwau sampun katur sesolahan Puspan Jali. Acara selanturnyane puja pangestuti idedane sareng sami titian lunas mangdeng ngadeg ajebos. Majaring sang sane polih amongan inggih durusan. Idedane sareng sami
Durusang Muwali Melinggi. Idedani sareng sami saniwangyang titiang cincap titiang ring acara selanturnya nih atur piuning saking Manggala Karya bulan bahasa Bali majang ring Manggala Karya inggih durusang. Acara selanturnya nih Sambrama Wacana saking Bapak Mekal Desa Ringdikit saha ngelanturang antuk mungkah acara bulan bahasa Bali Desa Ringdikit kecih nayang antuk nyuara yang kukul majaring Bapak Mekal inggih durusang. Titiang lunas majaring Bapak Mekal kantun jelat ring ajeng asa punika taler majaring Bapak Klian adat ledang munggah ke ajang sareng-sareng. Inggih melarapan antuk nyuara yang kukul iwau makecihna parikrama bulan bahasa Bali Desa Ringdikit war sekali tali 23 kekawitin saking rahina mangkin sane mangkin jagi katur sesolahan sekar jagat PKK Desa Ringdikit inggih majaring pregendalan penabuh durusang. Idedani sareng sami sampun muas tepuput parikrama pemungkah bulan bahasa Bali rahina mangkin nenten lali titiang lunas gengrena sinampura yani wentang keiwangan titiang rikala nenten acara puniki nenten lali titiang lunas gengrena sinampura makawasana atur puputan titiang antuk parama santi Om Santi 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 Om.